Сәлеметсіздер ме, мистер Қарабен және біз осы видеода Майнкрафттан Let's Play 4-ші сериясын жасайтын боламыз. Не дейді? Достар, біз осы видеода мына жерде егінге көтіп боламыз я. Жарайды. Ана жерде бір көккүмбек бір зат көрінді. Бір шелі су болып тұрмас. Жүремейді. Лопата. Лопата керек ме? Лопата міне. Videoda koyuyor. Ay, düşün. Biri düşürdü. Ay, su yuvalı saç. Su. Biri düşürdü. Yap. Ne? Yaktır. Olmaz. Şişeyi gerek mi? Şişeyim bu. Düşüktük. Yuktaz çıkalım. Yuktama koy. Hop. Asla. Amin bayım, amin bay, amin bayım, amin bay. Tutar bay. Uyandık. Al çakamayı tutar. Araştır. Al buna bir veliydi. Hayda. Video. Bir çektim. Ma. Paramda jinci Kımalı. Büyük. Kulağına tatam. Jinci zakayda bir rakın жерде бармыз. Бермеймін ведро. Бермей қосам біреу бер деп отыр ма? Қайда алмазбек жасау керек. Gel dostlar. Kiyim жасау керек, kiyim. Кетіш бар, мал. Алмазбек жасау керек. Не жасау керек? Тапол және жоққа жасау керек. Сосын құлақ жасау керек. Құлақ? Өткен сен құлақсың қой. Kulağım neydi? Отыр. Трактор самай машина getir. Гарик, сен айтасың бүйтіп. Мен уже егіндерді болып. Достар, біз видеоны жалғастырамыз. Мен егіндер болып қалдым. Себебі бір картошка. Ұрмас! Себебі картошка Галюк дейтін атақты болған кешті. Галюк қараңыздар. Var mı artık? Çok bilmeyeyim. Çok bilmeyeyim dedi.
Ket var. Sherxon, sen besh turtqimdi. Do'stlar, sen tomon zarak sen qo'rqib qo'yishdi. Biroq bu joyda bir deb kulib o'tirganing aytdi Sherxonboy bitnasha gorillaboy. Do'stlar, men ko'pga o'zingizlar ba. Qaranglar qani. Sen davsın eslayotganda yo'q. Do'stlar, hozir men jaraga jinayman. Başıma direkt şakıtma. Matan ya o'tsin ha? Ne? Yegin daim bayağı bize bir sulara koyayım. Ekşilik sucur akış. Давай. Kabar istiyorum seni vay. Tarzan bırakın. Ay kazma. Ay şunu po. Elma. Ay. Ne olsun şu? Tak. Ay. Dostlar biz videoyu yoqtaymiz. Sizlarga bo'lgan Mr. Xalavin jadi. Galo kanalga yozingizlar. Like bosib, kommentariy yozingizlar. Jadi siz bo'lgan yegin. Like bosib, kommentariy yozib, jadi kanalga unutmasdan sog' Sağolunlar. Yegimde isteyimiz. Ya kelesi videoda kuchlilarimizni o'ylaymiz.